Assalamu alaikum. Kerbençikeci kanalın katılımcıları, at görücüler, at suyucular. Bugün hazır şu kulun boyunca malumat berебиз. Карагер кышка uzun kulun. Canavarın arkankı bir butağı eken. Az kaşkalarını görsetip bereyim. Kulun arka jактары, butları densoluğu жайында. Stoykaları жақсы eкен, turuşlar, müçeler. Uzun kulun eken. Kaşkazı. Canavar. Kulun boyları dağı büyük. Moyunun öyde oturat. Başları dağı büyük. Kulun uzunluğunu görge. Uzun kulun eken. Bazı dele жөндүү болот тугандар. Bazın 52 mingге koyuldu. Описанияга номерлери жазып калтырабыз. Номерлерге байланышка чыгып атат. Номерлерин көрсөтүп коеюн. Мына тугандар Тайдын дареги Аксы район Кербен шаарында номерлерге чалып байланышка чыгып сооданы кылгыла тугандар.